ti Masakbayan. Ita papagayang, isabot mi kada kayo, ti umuna apaset, ti serye tayo ita alawas, anapaulwan. Angaw, ni gasat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nay, abay ni Manong, aldawan, di ka ba'y nakadigos? Saan ka ka di amapan iji pagadalan? Ha? Kwa. Mapana, kading ko. Naminton aldaw. Ha? Awan mo't lar aramiden mi iji pagadalan. Agprak-praktis kami lang iti graduation song mi. Oo, di makipraktis ka, Manong. Ay na, no syaktisi ka, ragsakak ati makipraktis. Masadutak nga rod. Alakit din, mapangkan, umunakan. Sumura ka to inton aldaw. Anya? No agsaludsud kang kadagiti gagayim ko. Imbagam ti imbagak. Anya nga dayta imot mo barog, kasla kawis mo. Ha? Tugak day to'y, uncle. Iniawid ko na, tapno mailabak mat. Iti kasta, presentable nga usarak inton aldaw ti graduation mi. Ay napakaragsak unay dayta, Oliver barog. Maragsaka nakparakan ka. Agyaman ako unay, uncle. Malatag sagana akbat nga rod. Tasakto ti mangimartsakan ka. Una, uncle. Adda kayo no anya ti kawusyo. Tinapatag. Adda kayo ang mangimartsa kanyak. Kuwan baro, sana mabali na sa anak nga umay. Alam dito isang 1,000 pisos, balasang ko. Ha? Abay da ito eh. An-ano ak, angkal? Ikay jay ili, tamot lang. Ha? Gumatang ka iti irigalo ta kini manong mo inton ka ni kadua. Ha? Una, tapno maragsakan ni manong mo iti panagraduar na. Ay na. Ay, sana ulo talaga. Adda regalo na. Di ka madanagan, balasang ko. Tainton si ka matagraduar iti high school. Saan lang agbalor iti 1,000 ti regalo mekan ka kini manong mo. Bakdakkel to agatad. Anya? Ala, ingka ni Jay Ili, tapno makasubli ka dagos. Insurat kon tigatangam. Congratulations, Manong ko. Agyaman ako unay, ading ko. Adto'y ti regalo mi. Para kan ka, Manong. Naragsa ka pa naggraduar mo, Oliver Barok. Ay na, agyaman ako unay, uncle. No saan aga po kada kayo? Sa anak-anak katurpos akastoy. Awan ang yaman na, Barok. Naragsak kami iti kapsat mo para ken ka. Maminsan pa'y kablawan ka iti naragsa ka pa naggraduar mo. Kasano ngayon, san? Kanya ti plano mita? Sa dino ti pag-enrollam? Ha? Siya, ijay syudad. Iso nga min tinagsaritaan mi kininanang. Total, ijay mo't lang agtrabaho. Iso nga ijaya ko na. Nasaya at no kasta, insan. Namsyak. Jakpay amo no agin rolak. Wano saanan. Anya? Pampanunutak ngamin. Nakaslasanan akabaalan ni uncle timang paadal kada kami iti kabsat ko. Insan, no ijay ta syudad nga agadal. Mabalin ka mo't nga agbirok iti part-time job mo ijay? Sa bagay mo't kit di ah. Nang runa iti Sabado kan Domingo. Mabalin mo ti agkargador ijay palingke. Makatulong kan kaday jay. Uday tati ko na, Barok. Umanugot ta. Agyaman ako unay, uncle. Isu na lang tadyak kaya ta makipagnaid ka kada brando. Mangsabol ka iti boarding house mo. Unang uncle. Jakmat la kaya ti makibagnad kada brando no bilang.
Amumatan ti ugali ti inana. Ang mga no pagbalinan nakapapaunin ni Jay. Iwan, Uncle. Ano saklangan ti agabang? Wan ka anakan. Di ka matanagan. Suportaran kayo. Aging gat kabailan. Ala, di kan agliday akasta. Malidayanak lang amin. Gaputa, dua kami laangan kini Uncle ti mabati diti balay. No apay-pay lang amin. Ama sapol nga ijay syudad ti pagadalam. Di kang danag. Agawi dak, mamindot makabulan. Promise mo Un ka di. Ay, un gayam. Ipalagip kumanan kan ka Kalpasan ti klasem. Agawid ka adagos. Sika kuman ti makaamong agluto dito'y balay. Di mo urayin na sumangpat kailangan ni Uncle. Tapno iso ti agluto iti kanan nyo. Wan manong. Sa anak mo't ang makibarbar kadaan niya. Tapno mapanak agbalbalog kalpasan ti klase. Nasayaat no kasta. Agsingsimpot ka nga ron dito'y Apo! Nagmayat matanda ito yung boarding house mo, insan? Ha? Nagmayat. Tasolom da ito yung silid. Mabalin mo ti mangyawid iti chicks, iti anyaman nga oras sa kayat mo. Ha? Sika talaga insan. Chicks manan ti adda di ta panunot mo. Katuan mat. Amo matanda ito insan mo. Habulin ng mga babae, ako nada. Anya? Awan gayam. Adda ka din nabiro ka mapagtrabaho minton Sabado? Adda insan. Adda nabiro ka kay palengke. Kaduak ni Cesar anapan. Ket mangibunag kami iti natang manipod iti gate. Aging ga iti unag ti palengke. Kasta kasayat data. Tapno adda mat pag part-time ma'am. Adda pag shot ko naman. Naimbang nga oras mo, ading. Ha? Kastamot kan kamanong. Sika ka di imbaga ni Auntie Irene akabarbaro akadwami ditoy. Uwan, siyak. Kasta ka di? Ala, agtugaw ka pa'y manong. Yaramidan ka iti kape. Agkape ka pa'y sakbay amapan ka agbunag iti natang. Agyaman ako unay. O anya, maanusam ka di ti trabaho ditoy manong? Uwan. Awan mo't parikot. Saan mo't anadagsan ti trabaho? Nasayaat no kasta. Ay, gayam. Alam ka di titangdan mo ita? Ha? Kuha. Saan pa nga ita, ading ko? Ibagak tulatan no masapol ko. O sige. Ibagam tulatan ka ni Auntie Irene no bilang laang. Twice a week lang amin nga adda ditoy. Uray siyak. Sabado lang kan Domingo ti kaddak ditoy. Agad adalak ngamin. Kasta ka di? Ay kat, uwan naimbagla makatulong iti panagadal mo. Agpada tangarod no kasta. Uray siya. Umayak dito no kastoy nga awan klase. Tumulong nga kada Auntie Irene. Imbagla nga allowance ko mat atitangdan ko kadakwada. Anos lang nga talaga, ading ko. Gayam. Anya ka di tinagan mo? Sunshine tinagan ko. Shine ti awag da kanya. Nagpintas mo tan tinagan mo. Maibagay iti kinapintas mo. Kanya? Kurso na adam ti kaanakan ti boss mo? Insan. Ay na, nagpintas ka. Kasla Andrea Brillantes ti kinapintas na. Anya? Ay kat nagpintas nga rod Nga rod insan. Saan mata na maikad dito yung panunot ko dahil jay sunshine. Nagmayag pa'y tinagan na. Anya pa'y lang ti raramidan ngay. Arma mo na. Anya ti amom. No iso ti mangted iti sunshine kan ka. Aburay pa'y matain san.
Nabiit kami pa lang ang nagamam mo. Amangan kit dimat noan na ti panunutan na. Armam kit din. Sige ka. Unaanda ka ti sa bali. Ha? Anya? Adda ka barbaro akadwayo ijay pwesto ni Auntie Irene, insan? Wan insan, ni Oliver. Gwapo. Ha? Si kakit dimot. Dayta talaga ti salud-suda. Siyempre siyak pa'y ti kunam. Katuan mat, gwapo ni Oliver. Agad-adal mo't lang dito syudad. Kasta ka di. Kaya't masawan. Weekend lang ang umay ijay pwesto ni Auntie. Wan insan, iso ti agbunbunag iti natang. Nagagat ang arad no kasta. Ay na, sapay la kumatamara na ak numapanak ijan. Ay na, nasaya ta si Mangkot kan Mano Oliver. Nagdanagak, kunaklakit din no saan ka makaumay. Ha? Pasensya ka na. Naladawak namin iswa. Medyo naladawak. Kasta ka di? Alaman nga rin number ko, Manong. Iti kasta, ag-text ka adagos no makaumay ka no saan. Tapno ammo, madanaganak namin. O sige. Alaak ti number mo inton malam. Sige. Ang agtugo ka pa, tagtimplak iti kape. Agkape ka pa nga umuna, sakbay amapan ka agbunag iti natang. Agyaman ak unay. Sunshine. Makadlawak man. Itay pa yada cellphone mo, tikit kita mainsan. Ha? Saka ti isam ka nga isam. Anyalaw na itis isam mamaya. I-share mo mata. Kwa insan. Maragsa ka na. Gaputan na alak ti cellphone number ni Sunshine. Anya? Kan maysa. Friends kami matan iti Facebook. Kita at nga ron da ito'y post na. Awan mo't makita ka kaayan ayat na. Iso ang masigurado ng awan pa eh. Nan, kita man tirupa na. Iso da ita. Apaw, nagpintas mo't gayam. Ay na, nusyaklat ti sika. Idi damo pailangan nakita. Imbaga ako nga ayatek. Anya? Kadwa na. Amumatan kanyak. Matpapan lang iti babae. Ay, sa anak nga agpaudi. Isu akasta ka kumamat, insan. Galawang taraki. Saan mo aliplipatan nga awan puli tayo ama nagbabain. Itay pa nga Miss Isam ka friend. Ha? Siguro, ada ka chat mo, anya. Si kamot, friend. Awan ka chat ko. Adala nakita ka nakakatkatawan dito yung Facebook. Isa ma. Uy, amo kung dagita nga style. Iba ka mataka niya. No, sino dayta? Sika talaga. Awan ko nakngarod. Jaklapat yan. Maamwak tumat lang. No, sino dayta? Aginom talata insan. Hindi ka matanagan. Sakti makamungag bayad iti amin. Nabartagtan insan. Agawid takit din. Sabado inton bigat. Ada trabaho. Una yan day ta kinagagat mo insan. Kaslasaan ka mata na mapambanog. Sana talaga insan. Tapno amom. Jak pulos marik na tibannog ko. Uray agmalmalamak nga agbumbunag itinatang. Basta makitkitak ni Sunshine. Okay lang. Talaga na in love ka kini Sunshine na insan. Talaga, insan. Awan gayam. Buludak man pa iti cellphone mo. Makitext sak lang. Awan nga minan load ko kat. Ay kat una. Asino ay atiteksam. Ato iti cellphone ko. Kanayon nga dalod na rayta. Tanyaman nga oras. Ag-text ni Sunshine. Kaya adda pag-reply ko. Una. Mabit lang
Antay ta. Nalakmot lang ti cellphone number dahil dya Sunshine. Sakman lang ti mangaram kan kwa na. Agkapoy-kapoy mo ito'y kasinsin ko. Oh, anya nga insan. Natiksamon. Uwan insan. Di ka man tanagan. Ninanang titineksak. Imbagak amaladawak nga gawid. Amangan ngamin no agur-uray da. Anya nga ta ti aramidan ni Brando. Papagayam, di uliwayan adenggen ti tuloy ti seryeta yu itaalawas anapaulwan. Angaw ni Gasat. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kalpasan ti panaggraduar ni Oliver iti high school. Intuloy daken ni Brando, akasinsin na tinagadal ijay syudad. Gapu ta kayat ni Oliver ti makaadal. Nang sapul da ito'y iti part-time job. Kat nakastruck da ito'y a comboy, ijay palengke. Kat ijay nam-an-am-am mo ni Sunshine, akaanakan ti busna. Gapu iti kinasingpet ti babae, saan ang mailimad, ang magustuhan da ito'y ti baro. Kasta unay aragsak ni Oliver, idi-inted ni Sunshine ti cellphone number na. Ngam saan na aniyam nama, alimad nga inala ti kasinsin na, ti cellphone number ni Sunshine. Ita papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas anapaulwan. Angaw ni Gasat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Beta, naalakon ti cellphone number ni Sunshine. Siyak man langan ti mangaram. Tagkapoy-kapoy mo tayo ito'y kasinsin ko. Oh, anya nga insan, natiksamon. Awan insan. Di ka madanagan. Ninanang titineksak. Imbaga kamaladaw nga gawid. Amangan ngamin no agururay da. Kasta ka di. Ay katuna. Narigat mat, no agururay da. Awan nga rod. Oh, adto iti cellphone mo. Hello? Hello. Naimbag nga oras mo. Adi nga nakapimpintas. Ha? Sino da ito eh? Siyak ni Brando. Brando? Awan am-amo ka Brando tinagan na. Kan, sino tinangalam iti cellphone number ko? Saan na nas ka na mamuang asino tinangalahat? Yamamok tibagik. Siyak ni Brando. Kasinsin ni Oliver. Dek trabaho kada kayo tunggal weekends. Anya? Natairak. Andalangak. Kumpara itinsan ko. Mabalin ka dito agdaton ka miss. Anya? Ay, nagbastos mo tanday ka kasarsarita. Idapak man langan ti cellphone ko. Among friend, aday mawag ka niya. Brando ka no tinagan na. Ha? Kasinsin ka no ni Oliver. Diyak magustuhan ti pa nagsasauna. Ibagana ket din anataer ka no. Ada ka no lang ana. Anya? Kanti Jack kaya't ng bagana, di nakpay am-am mo kan nakikita, ngamdamagan nakmutan numabalin ka nung agdaton kanya. Anya? Ay kat, mabalin ko nang kuman Si kakit di mat. Anya ti ammom, nopod no ti imbagana nga adalangana. Ang mga nukasla Daniel Padilla. Ay kat aklo naman Ne, aray nga insan.
Kaslag kakapsot ka met. Uwan nga rod insan. Nasakit ti bagbagi ka. Ay sus, kita ama. Agtumar ka dagos iti agas. Uwan insan. Gapo siguro da ito iti panagpuy-puyat ko. Diretso ngamin ang nagpuy-puyat ak. Gapo iti adong ang papaarami di teacher mi. Anya ngay nga rod. Aganos ka. Uray sakmet. Diyak sakit di makapan ni Jepalengke. Sabado pa'y matinton bigata. Anya? Saan ka makapan, insan? Lukas to'y latatirik na ka. Awagak ni Sunshine. Taibagak. As anak ang makapan. Ay katwa na. Narigat mat no pilitam tibagin. Nga oray di mo kabalan. Awan mat klase ta, insan. Agawitan. Tapno makainanakan. Anya? Awan pa panam inton biga? Awan, jakon kaya ti mapan inyo pagtrabaho tunggal weekends. Taapay, sayang mat. Hindi kaya to. Nakalaslas to dagiji kakadwak ng trabaho. Ang tuksik nila. Anya? Hindi kaya ti kasi akadwa iti trabaho. Dax ti apal da. Kan amin ang makita da, apalan da. Kan maysa. Kanayon da kapag papasan iti pungtot da. Iso adyak kaya itong timapan. Mangsapol ak tulangan iti sabali apang gada. Hay, una yan dagiti kasta kakadwa. Kat, wala, anya nga rod ngay. Ado mo ti mabalin apag part-time dito syudad. Wan matketi Nagsakit at talaga tinakam ko yung pagtrabaho ak. Bay amon. Saan nga isuda ti pampanunutam? Amon, ti kakasdiat at tao, makarmadam tumatlaon no anyaman ti inararami daken ka. Stay humble, friend. Sa bagay matketi. Naawan pa panam inton bigat, umay ka iji pwesto da antik iji palengke. Iti kasta, saan ka ama boring iji boarding house mo? Rabiin nga, kada umawawak. Ni Manong Oliver, mat. Hello? Hello, Sunshine. Hello, Manong. Nakaawag ka, mat. Wan. Taibagak na ko, ma. Asa anak pa na makaumain doon bigat. Ha? Kakaksutak namin. Nasakit ti urok. Kaslag trangkaso ka. Kasta ka di, Manong? Lakot, agpapigsa ka nga rod. Agtumar ka iti agas. Tapno makaumay ka inton sumaro no alawas. Wen, katagyaman na kiti konsan mo, Agpapigsa. Tapno makaumayak manen. Tapno makita ka. Ha? O, sige. Pakipagantulangan ka ni boss, ha? O sige, siyak ti makam mo. Agpaimbag ka, ha? Bye! Oh, api akas ta ti expression tarupam. Kasla na unag ti pampanunutam. Jakman amo no apay akas na masadsaduta. Kas na makatukturo ka kabigbigat. Wan gayam. Kunak man no ada kabarbaro akadwayo diti pwesto yo. Ni Oliver, ngam saan anak ka umaita. Agkakapsot ka no ngamin. Iso nga mawag idirabi asaan pa'y nga umaita. Isumot lagayam akas tatarupam. Siguro, iso ti sapsapulan dagita matam. Iso akas tatilangam. Manalipapan ka talaga. Masadsadutak laeng, kastan ti bagbagam. Mabalin mo't anapuyatan naklaeng anya. Amok dagitan nga style ko naktumat. Sayang ngat. Ita nga dak dito, saan nga inmay? Sika talaga. Aduman ni bagam. Ala, agkapitakit din, kabayatan ti panaglaklakotan iti palengke. Naimbag nga oras mo, ading. Ha?
Siyagam ni Brando. Di mawag kan kay di na minsan ngal daw. Anya? Ay, nagwapo matgayam di kasinsin ni Manong Oliver. Siya di kasinsin ni Oliver. Kasta? Wen, kumusta ka? Ayos laan. Ala, agtugaw ka tagkape tayo, Manong. Agyaman ako na ading sunshine. Among tinagan ko? Una, imbagan ni Oliver a sunshine tinagan mo. Iso nga mo. Kasta ka di? Ay, sige, agtugaw ka laan. Taitimplaan ka iti kapim. Ay na, friend. Punaklakit din kung kunana lang nga dalangan. Pudnumot ka kaya. Anya nga di kahit masawa ni ti dayta. Ni Brando, di kasing si ni Manong Oliver. Ay no, nagwapo si ka. Oh? Ay, saan mo ta na may katiti panunot ko tilangana? Nainlabon to gayam ko. Hoy, kilatisan pa yung ati kinatao na. Amangan, no, ada kaayan ayat nan. Ay na, sapay lang ko matawan, friend. Sapay lang ko ma. Kinapudno na. Gwapo mo't ni Oliver akasinsin na. Nasingpat ka na respeto. Iso na lang ta. Managpunak kat adan kaayan ayat na. Anya? One friend, tapno amom. Crush ko day jay. Ngam, adan sa ngaminan, girlfriend na. Apay dito kwarta, Uncle. Hindi ka man nag-load, tawagan ta ni Manong mo. Ha? Wan, Uncle. Inak nga rodan. Uray siya. Kaya't kumot ang makasarita ni Manong ko. Amo kakailiw mo mutan ti kabsat mo. Damagan ta no kaano nga agawid. Hello, Donna, ading ko. Hello, Manong. Kumusta ka? Nasaya atlat ta, ading ko. Da kayo ngayon ni Uncle. Kumusta kayo matan? Okay kami laang. Sa ito'y, kailiw da ka matan. Sana bale. Intun umayalawas siguro ti panagawid ko. Kasta? O sige, urayin da ka Wen. Ay, kumusta mo ti panagadal mo? Ayos lang, Manong. Awan pa rikot. Nasayaat no kasta. Ni Uncle, tultulungam ka di iti trabaho na, lumalpas ti klasem. Wan, Manong. Anya ka lakit din. Nasayaat nga rin no kasta din ko. Ala, kasta pa eh. Katagan andad kayo dita kan ni Uncle. Anya ti ko na minsan? Agawid kay di lugar tayo inton umay alawas? Uninsan. Kailiw ko matanda, Uncle, kan ti kabsat ko. Ay kat sarong karam nga rod ida Di saan ka man na makapanin di palengke inton Sabado? Saan pa insan? Saan nabali Adda mo ti ay banda, nukas di sa anak ang makapan. Anya nga tanong siya klangan? Ha? Oh, apakas lamas daw ka insan. Kabalak mati agbunag Ay na, insan. Agbambannog ka laan. Naimbagkan ka Agtrabaho ka man mo saan. Makaadal ka latta. Ta suportado dagiti naganak mo kan ka. Sabagay. Angam may atlata no makitang danak met. Tap nagling takmet Sa bagay mo't kit di Katuna. No kayat mo lakit di timapan. Sige man nga rin insan. Mapaanak to man inton Sabado. Anya, si kati agbunag iti natin. Sigurado ka kadi akabaalang? Wen, abay, mas daw ka? Mas daawak takas na saan ka mat anaruwang nagtrabaho. Si kakit di met. Taga-probinsya tayo. Gusto ka balak mat da ito yung trabaho. Ala ano sa mga rod ti agbunag iti natin?
Saan matumin nga imay ni Manong Oliver? Nagawid ngamin. Iso asak pa lang ti kadwayo. Ala nga ron, ingka agbunagan, tapno malpas mo adagos. Di ka madanagan. No kasano ka paspas ti kasinsin ko nga trabaho. Naparparta ka pa'y. Ko, apay akit kita anak matlatan. Nagpintas ka ngamin. Sana ka mauma amang ming iti kinapintas mo. Anya? Naangaw ka mo't gayam. Sana ka agang angaw. Bagbagak lang tipod no. Sikat talaga. Maana, tangay nalpas ka mo't tan nagbunag itinatan. Agkape ka pa'y sakbay nga agawid ka. Agyaman ako unay. Sunshine. Alam ka din titangdan mo? Ha? Ba? Sana? Sikalatan ti mangala ititangdan ko. Ha? Well, alam latan. Imbaglaan na yung ti allowance mo. Ay, saan Nagbanugam titangdan mo. Seryoso alam latan. Saan nabalikan niya, tadyak pa imat kasapulan. Kan sanak na imay, tapno makitangdan. Imayak, takayat ka lang nga makita. Kan makadwa. Ha? Kat, anya nga rod ita? Nagdaton gan ka? Saan pa'y friend? Ay, nagkapoy a lalaki. Uy, saan mo matapagsawan di kasta ni Brando Naa, isakit na. Siyempre Sa bagay, in fairness, gwapo mat talaga. Ay, talaga. Amom, siya kunti kararagsakan a pinarswa no agdaton kanyak dekchay. Ay na, di ka di madanagan, friend. Obvious mat na gusto dahi jay kan ka. Anya ko maaga po nga umay agpapansin kan ka ije palengke. No saan nga gusto kan ka? Ha? Iso nga urayam laeng. Agdaton to dahi jay kan ka. Asino nga ta kada Brando kan Oliver, ti umuna nga agdaton kan ni Sunshine. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te seryeta yu itaalawas, anapaulwan. Angaw, migasata, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran, ken itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas. Kalpasan ang naalan ni Brando, ti cellphone number ni Sunshine. Inawagan na daytoy, kat inyam ammo na ti bagina. Banag asaan mat nga ammo ti kasinsin na. Iti may sangal daw, saan ang nagtrabaho ni Oliver. Gapo iti panagsakit na. Ginundawayan mat ni Brando, asinarongkaran ni Sunshine. Iti mat panagawid ni Oliver ije lugar da. Ni Brando, ti simukat kankwana ang nagtrabaho ije palengke. Ngam saan at trabaho ti panggap daytoy. No dikat tapno maya si dagtirik nana gan ni Sunshine. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas a napaulwan. Angaw, migasata. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagkapoy a lalaki. Uy, saan mo matapagsawan ti kasta ni Brando? Naa, taisakit na. Ay, siyempre Sa bagay, in fairness, gwapo mat talaga. Iwan nga ron. Amo, siya kunti kararagsakan a pinarswa no agdaton dayjay kanya. Ay na, di ka di madanagan, friend. Obvious mat nga gusto dayjay kan ka.
Anya ko maaga po nga umay agpapansin kan kay iti palengke. Naon pa naggusto na kan ka, Ha? Iso nga urayom laeng. Agdaton da ijay kan ka. Ay, sapay lang ko mga road friend. Namnama, data. Agsubli ako ni Jay Syudad, Uncle. Ading ko. Agananat ka kumakanayon, Barok. Wen, Uncle. Agan-anad ka mo't akanayon, Manong. Nagbiit ka mo't din nga agsubli, Manong. Nga rod ading ko. At dapay ngamin klasik enton bigat. Iswanas kan nga agsubliak ita. O sige, sana bale. Agawid kan tumanan. Ato'y ti kwartam kaanakan. Ha? Ala, awate mo. I-guide mo kumati agadal. Tapara mutlaan ka na kayo dahita. Wen, Uncle. Kat agyamadak iti intadwa korta. Nay, si kamot gaya minsan. Waninsan, amok nga mina sumangpat ka ita. Iso ngay mayak. Hay, awan marami ko iti balay. Kasta ka di. Ayun gayam. Kumusta nga iti panagtrabaho mi Jay palengke, edi awanak. Nasayat latamat, naragsak. Amangan kidimot no narigatan ka. Saan? Asino kumamot ti marigatan no kasya nga dabalasang makitkitam. Ha? Nagpintas at talaga ni Sunshine insan. Magustuak si ka. Anya? Hello, Brando? Hello Sunshine, kumusta ka? Ayos lang. Itaman pa nga mawag ka. Apay, umay ka kadag trabaho inton bigat iji palengke? Ha? Ay, kwa, saan? Imawag ka, tatamagan ko man o nawaya ka inton malam. Ha? Awisan ka kumamangan. Kwa? Awan mo siguro ti aramidan. Di ka madanagan, sakti makam mo. Sige. I-text mo no sa Dino, taumaya. Pasensya ka kuman ha. Amok anabiit ta pa yan nagamam mo. Ngam ipod mo kunti panagayat ko ken ka, Sunshine. Ha? Wanyaman ti pangadang mo. Aklonek. Brando? Ay ayatin ka unay. Manipod damo ka nakita. Nakariknak iti panagayat ken ka, Sunshine. Sapay la kumata kasta kamat kanyak. Punti ko na. Anapi ita pa nagamam mo. Ngam, kasta akmat kan ka. Ay ayatan ka mat, Brando. Ha? Agpaiso? Yes! Nakaragragsak ako, unay. Siya akong ti karagsakan alalaki dito'y lubong. Woohoo! Sapay ko mga rod, tadinak to pasakitan. Saan? Ikarik daytakan ka. Saan to Apulos ama pasanak dayta? Naimbag na oras mo, Sunshine. Good morning. Ha? Ay, pasensya kan. Jack mata na puutan ti isa sangkot mo, Manong Oliver. Ayos laeng. Busy ka mat ngamin nga agsel cellphone. Ada kape dyan ko sina, Manong. Makamukan na agkape. Agkape ka po, isakbay na agbunag ka itinatan. O sige, kat agyaman ak unay, Sunshine. Naggapo ka gamit dyan palengke, insan. Insan, nagtrabaho ak. Sayang mat, manun alawas asa anak anapan. Kat, kumusta matan ti kaayan ayat ko, Ijay? Anya? Kayan ayat mo't nga ibagbagam, insan. Apay, saan nga imbaga ni Sunshine kan ka? Nga agayan ayat kami? Anya? Agayan ayat kami insan. Nagkapoy kamot ngamin. Di mo matlarmanan, di naram kon. Kat inaklonak. Anya? Alakit din, aginanakan. Kalpasan na. Mapantamamat uminom ijebar. Di ka madanagan. Siyak ti baka mo.
I-blow out ka man, gapo iti panangsungbat kanyak ni Sunshine. Anya, adan kayan ayat mo, insan? Wan insan, iso ni Brando. Taga ano ngay mat? Taga-probinsya, ngam adabalay da dito syudad. Iso dito nga agad-adal. Kasta ka di. Yam among tumat insan. Amang ano madaldalapos ko di taruan. Ngamjak amo nga iso ti kayan ayat mo. Wan insan, yam amok to kada kayo. Ngam saan pay nga ita. Amang ano nawaya ka inton bigat, friend? Taapay. Amang ano kaya't mo ti agbantay pay lang ije palengke. Sana bale, taibagak ka ni Auntie Irene, asikapay lang ti agbantay. Katkayat ko apay, sika ngay. Ada date mi ka ni Brando. Ha? One friend, ngam pangaasim ha? No agdamag ni Auntie Irene, di mo ibagbaga ha? Sika talaga. Pangaasim, di na pa'y ngamin amo, ti maipapan kada kami. Sige. Ingkalat ta makidate. Tasyak ti agbantay di pwesto yo, ington bigat. Nay, Beverly. Itamang pay asika tinagbantay dito pwesto. Wen awan nga ni Sunshine ita. Kasta, napanan na. Apay, saan ka din nga imbaga ni Brando? Akasinsin mo? Ha? Ane, anyat kayat mo asawan. Katno na panda nag-date. Isu nga awan ti gayem ko. Anya? Isu adi mon sa pulan ni Sunshine. Ta nag-date da. Ano, sama siyang di makitkitam. Ita dito, ingagmalmalam. Ha? Saan matakasta? Ala, agkapi ka pa'y ang naumuna. Sakbay ang mapankakbunag itinatan. Agyaman ak unay, Beverly. Anya di ko na. Nasakit tinakam mo, iti kasinsin mo. Wan. Talaga nasakit tinakam ko kuana. Ngamawan mabalin ko. Taiso tinak nung tigayim mo. Awan matgayam kaayan ayat mo. Di ka pa'y lang amin nagdaton kan kuana. Pampanunutot mo't dayta. Pampanunutot ngamin. Amangan noon niya ti bagana. Kat nabiit kami ipay anagamam mo. Ha? Mabainak mo't kan kuana Amangan ngamin. Noon niya pa'y ti panunutan na kanyak. Ay, mas dawak nga rod. Inaram adagos ti kasinsin ko. Ay, naangaw mo't talaga ni gasat anya. Iti kinaado ti lalaki ang mabalin na nga aklonan. Ti kasinsin mo pa'y laeng mo't. Uwan nga rod. Isuan na sakit at talaga tinakam ko. Agyaman ako na ya. Tapinat gam ti awis ko kan ka. Awan ang yaman na Brando. Ay ayatan ka wanay, Sunshine. Ikarit, saan to Apolos ngagbaliw ti panagayat ko kan ka? Ay ayatan ka mat unay-unay. Manipod na gamang muta. Sikat nagbalik nga inspirasyon ko, Brando. Tangay ay ayatan ta ti tunggal maysa. Sabi la ko mata umanunugot kay ti kayat ko. Ha? Di ka matanagan. Takdarak ti aramiden ta. Oh, ape akas ta tilangan, friend. Kalkalpas lang ti dejo ka ni Brando Ngam kasla malidliday ka. Ha? What's wrong, friend? Awan, friend. Adala pang panunutot. Ay, wan gayam. Kumusta nga iti dua nga aldaw apa nagbantay mo iji pwesto? Sana ka di asinaludsod ni Auntie Irene? Siyempre, nagsaludsod. Ha? Anya iti imbagam? Anyangay ko, ma. Tungpal bili nakmat kan ka, Imbagak nga da napatag apapanam. Ay, hagyaman ak mo kasta. Kumusta mo't ni Manong Oliver?
Nagtrabaho ka di? Una, nagtrabaho. Iso ti kadwak iti pwesto anak malam. Insan, kumusta nga iti panag-date yu kan ni Sunshine idi na minsan ngal daw? Siyempre, nag-enjoy kami Nagpasyar kami jay beach. Nasayat no kasta. Sika ngay, kumusta mo ti panagtrabaho mi jay palengke? Nasayat la tamat, insan. Awan parikot. Ala, kamay ka. Mapantaman kid di mga ni Jerwan. Siyak ti makam mo. Sikalatan, insan. Kaslawan ganas ko arumwar ita. Kayat ko ti aginana. Anya? Imaya, gaputa di mo sungsung-batan ti awag ko. Oh, apay adi kasi marak. Ha? Aqua, adang amin na panak. Sana bale, sumrag ako ninton bigat. Kadun mabait man lang. Apay akas na tilangan. Kaslat parikot ka Ha? Agdadagsan ka. One friend. Anya? Diyak amuno niya ti aramidan. Mariribo ka na. Kinapudno na. Nagapo kita iti doktor. Kat talaga masikuga ko. Ay. Anya ka din day nga inararamid mo. Diyak amo na niya ti ibagakan ka. Beverly. Kat? Amo ka din ni Brando day toy? Saan pa'y nga ron? Ibagak pa'y laang kan kuha na ito nagkita kami. Anya? Ibagam kan kwa na tapno maamuan na nga adda obligasyon na kan ka. Awanan ka itibain. Imayak. Gaputa di kamutan mauray nga agawid. Nanang, Masikog kamut gayam. pakawanan na ko mananang. Nakababain ti kasta nga inaramid mo. Nangruna kadaan tim nga Irene at tumultulong kan ka. Nanang, Kahit, anya ti planong ito. Sa dino ti ayan ti ama ti sikug mo. andamat lang dito yung syudad, nanang. Amo na, ama sikug ka. Saan pa'y? Ibagak pa'y laang kan kuha na. Jak amo kan ka. Noan niya ti pinampanunot mo. Uy, nagmayatiism mo insan. Wala, insan. Nagchat ngamin ni Rosie. Tisigod akayan ayat ko. At dagaya man dito yung syudad. Ha? Ibagbaga na nga rod nga agkita kami to inton malam. Anya? Makisinarakak man kan kwa na. Yung pangasim di mo ibagbaga ni Sunshine. Anya? Basta di mo ibagbaga kwa na. Agyaman na tayo manugot kang agsarak ta ita, Brando. Apay, Idi kalman ka pa'y laang awagan. Ngam di nakmat sungsung-batan. pasensya ka na. Adang amin napatagan na panak. Anya ti ko na maibagam? Brando, masikugak. Anya? Itatanaan mo pangaasim ka saan ka ko mga agbaliw. Akas iti kanayon mo nga ingkari kanyak. Angam, sana pa anak kasagana. Agad-adal tapay lang. Kan may sa, ado pa'y ti arapap ko iti biyag. Ngam saan akaraman ti panagbalin ko nga ama. Kawanan kay tibain. Kunak no napudno ka kanyak. Ngam saan mo't gayam. Pasensya kan, Sunshine. Kan may sa, jakbat na sigurado no siya talaga ti ama ti sikog mo. Anya ti amok? No ni gayam Oliver nga insan ko. Anya!
Anya ti aramidan ni Sunshine. Papagayam, di uliwayan adenggan ti tuloy ti seryetayo itaalawas anapaulwan. Angaw ni gasat. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti NPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami iti ingkay panangtarabay. Ti masakbayan. Ti napalabas, inaklon ni Sunshine ti panagayat ni Brando. Nga uray nabiit da paylaeng anagamam mo. Nasakit matinakam ni Oliver. Iti daytaan na pasamak. Ngamawan, tinaaramidan na. Kanayon mat ti panangawis ni Brando ka ni Sunshine. Nga agdate. Kalpasan ti sumagmamano alawas. Naamuan ni Sunshine ang masikog daytoy. Banag, asaan akayat at akdran ni Brando. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo itaalawas anapaulwan. Angaw ni gasat. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Brando, masikugak. Anya? Itatanamuan. Pangaasim ko matasaan ka ngagbalbaliw. Akas iti kanayon mo nga ikarikanyak. Ngam, sana pa anak kasagana. Agad adal tapay lang. Kan adupay dagiti arapaap ko iti biyag. Ngam saan akaraman ti panagbalin ko nga ama. Walang kay tibain. Kunak no napudno ka kanyak. Ngam saan mo't gayam. Pasensya kan, Sunshine. Yan may isa. Diyak mo't masigurado no siya talaga ti ama ti sikog mo. Anay ti amok no ni gayam Oliver nga insan ko. Anya, kalpasan ti amin. Kastoy ti ibagam kanyak. Pasensya kan ko nakmanay. Ngam sa anak pa anak kasagana. Diyak mo no niya ti aramida kita insan. Ay, anya nga min tinararamid mo, insan. Impagarup pumatlakit din no nasaya at atao day di Abrando. Ngam saan matgayam? Kunak no napudno ti panagayat na kanyak. Ngam saan matgayam. Anya nga rod ti planong ita. Agsardan akpay lang agadan. Agawid ako ni Jibalay. Unay kan, insan. Imbes ang makatulong ka kumakada kami kini auntie. Ngam saan mat, kasi kakit din ti pagparikutan da ita. Wen nga ron. Ngam sana bali. Bumawi akto kadakwada, insan. Anya? Kasta ti imbagam kan ni Sunshine, insan? Wen insan. Diyak pa ngamin nakasagana iti anyaman nga obligasyon. Nang runa, no obligasyon ti may nga ama. Anya? Ngam sana bale. Suportarak to ti ipas ngay na. Ngam diyak may kari, ama ipaay ko amin nakasapulan na. Tawan pa mo trabaho. Narigat met, no dawatak amin kadananang kantatan. Unay kan, insan. Saan ka pa'y gaya man nakasagana? Ngam, kasjay ti inaramid mo? Ha? Insan, kaasimot ni Sunshine iti kastang inaramid mo. Awan maaramidak, insan. Talaga as sa anak pa'y anak kasagana. Jak amo no anya ita ti ibagakken ka, friend. Agawid kay di lugar yu intun Sabado. Embes a diploma ti yawid mo, ayun saan mo. Anyay nga rod, friend. Nagpinduta. Ngam, ikarigatak ti bumangon manan. Wen anya nga rod. Nagsakit kanyak ti inaramid da di Abrando.
Ngam amok, pagbabaw yan ng tumatlaang tinaramid na kanya. Wan saan asika tinapukawan? No di kat iso. Narigat man ti sitwasyon mo ita. Ngam amo. Kabaalam da ita, sunshine. Ha? Apay nga may kadito'y dagos ko, Manong Oliver. Nadamag ko ngamin na agawid kan ije lugar yun ton Sabado. Isungin mayak. Ha? Kumusta kan? Kastoy. Malidliday. Gapo iti inaramid day diya kasingsin mo. Awanan ba Anya nga ron ngay. At daditan. Tinapatag. Saan ang maipada ti panunot mo iti panunot na maipapan iti agbalin ng anak yo? Ha? Pasensyakan iti kasinsin ko ha. Talagang namin akas jay ti ugali na. Kas labado ti kayarigan dagi ti babae. Doon na umaan na, sukatan na. Sana bali. Makarman tumot lang iti kasto ni naramid na kanya. Kinapuno na. Saan kumot akanunungan ti naramid na? Nga ure agkasinsin kami. Bagbaga akmat. Talaga akas jeti ugali na. Ngam ala uray kas jeti naramid ti kasinsin ko kan ka. Maamiris nan tumatlaang ti bidot na. Kahit agan anad ka kumaakanayon, sunshine. Anya ngay nga road kat addaditan anak ko. Ay kat sangwamun Uwan nanang. Panag ko na kat kabaalam ti agtrabaho. Agtrabaho ka. Anusam. Uwan nanang. Talagang agsapulak iti panggada. Anos lang anak ko. Awan mo't sa bali anam na maunta. No saan adatamot laeng. Agtinulong tang agurnong para iti panagpas ngay munto. Agyaman akunay nanang. Gaputa inaklundak ta. Nga uray kasto iti inaramid ko. Ala, di mon panunutan day ta anak ko. Pasensya kan, no kastaunay apungtot ko, idinaamwak amasiko ka. Normal lang day jay, iti may nga inaakas kanya. Maawatan kayo, nanang. Iso nga ita, ti panagpas ngay mo, ti panunutan ta. Ni, insan. Radin, ngam imay ka dito'y dagos ko. Naggapwam. Nagsinara kami ngamin kini Rosie ije taon. Anya? Wan insan. Ay na. Ad-damit na napimintas ni Rosie. Si kakit dimot insan. Imbis at ipanagpas ngay ni Sunshine ti panunutan. Saan man? Ay, nikit din Rosie. Saan ko nga iayatan ni Sunshine? Pampalipas oras ko lang dayjay. Saan ko mo't nga inayat itinapod mo? Anya? So pangasin. Di mon ipalagip kanyak dayjay a babae. Anya? Andamanin sa bali a babae, itibiyat ti kasinsin mo, Oliver? Sigud akayan ayat na dayjay. Nagsinublian dalaang. Ay, nayin ti kinababairo dayjay a Brando. Naimbag man, ta saan kayo anak pada iti ugali? Ha? Si kakit dimat. Sa anak a babaero niya. Nasaya at no kasta. Nung siyakla kumatiim muna ang nagaram kan ni Sunshine. Ay, kan nung siyakla kumati inaklon na. Saan kumakas jeti napasama kan kwa na? Ay, win nga rut Ngam saan na bale. Kanya ngay nga rod. Nangaw tigasat. Dumtang tulat tamat ati para kanyak. Sa bagay.
Iso ngayon ton mga sawa ka. Saan mo itong aramidon tikas, iti inararamid ikasinsin mo. Kaasi laang ti babae. Nalawag ka din, Oliver. Ay na anak ko, di ka kumaunay agbambanog. Madlaw ko kat kanayon mo ti panag-overtime mo. Nanang, Sana balay, tadwata mo't nga agtrab-trabaho. Iso ano oras ko man ti panagawid, agawid kan kaya't ko lang amin nga ibukbuk ti panahon ko iti trabaho, nanang. Iti kastoy nga aramida. Mailiw-liwag ko tinapasama kanya. Agam kaasyam ko maamot tabagim Ken saan anasaya at ti paay dayta iti imot mo ang maladaga. Nanang, Ay, di mong pampanunutan ni Brando. Ay, di nakaay-ayatan day jay. ha? No napudnukan ka, idi pa'y lako managawid ka kat sinurot na ka. Angam saan, aging gaita, awan ti Brando ang nagparparang. Nanang, Iso alipa temonday jay alalaki. Amok, kabailam apadakkelan ti anak mo. Oh, si kamat kayang Brando. Ha? Kaslad da urayo ma. Wen. Ururayak ni Rosie akaayan-ayat ko. Ano niya? Kaayan-ayat mo, kunang? Wen? Naimbag man ta maaramid mo ti kasna. Ragrag sakam ti bagim iti sabali a babae. Ngam di mo pinanunot ti kasinsin ko. Ha? Adda ka dito'y anagmayat ti biyag mo. Ngam ti kasinsin ko. Agtrab-trabaho para iti panagpas ngayon na. Anya kamutan a klase ti ama. Awan ser-serbem. Nasaya at nakaawid ka mo't balasang ko. Wananti, awan nga min allowance ko, iso ang nagawid na. Ay, kasta ka day. Kat, kaano man nanti pa nagsublim ijay syudad? Inton Lunes, anti. Ay katuwan Ay, umay kanto ijay balay Tasarong karamat ti kasinsin mo. Wananti, talaga nga umaya. Day tanga mintiin message ko kan kwa na, idisakbay nga agawid na. Ay, kasta. Sige, umay kanto nga rod ka anakan. Adda kami lata ijay balay inton bigat. anya ti ko na? Adda manan sa bali akayan-ayat ni Brando? Wan insan, Rosie ka no tinagan na. Anya? Day damot ti ko na kanyak, idi na minsan anasambat ko. Ti awanan ba eh? Ala, bay amon insan. Di mon panunutan no anya Peter aramidan na itibiyag na. Saan nga iso ti lalaki ang maikari iti panagayat mo? Adan tulat na. Nagsakit lang kami na panunutan. Hinayayat ko itinapod na. Ngamlin mo ko naklaan. Nasaysaya atin day jay. Tanakitam adagos ti pudno nga ugali na. Sa bagay mo't kat di Iso abay amon insan. Lipatam kit din. Insan, agawid akmanan ni Jel lugar tayo intun umay alawas. Kasta? Saan ka kadimot nga agawid? Saanan? Awan matla ti aramida kay Jay. Sa bagay. Kat, kaano ka nga nagsubli? Dual daw ko lang ijay, insan. Nadang amin klase ta intun Lunes. Iso nga agsubli ak matla dagos. Kasta ka di. Kaya minsan. Apay nga takas to'y tirik na. Apay, insan. Diyak makaid na. Manon alawas sa kastoyak.
Sanak pa yan na makaturturog iti rabi. Ay sos, insan. Amangan kid dimat, no adda parikot mo. Awan mat parikot mi kini Rosie. Kan awan mat parikot iti balay. Apay nga ron nga akas taka. Ayun gayam insan. Itaabulan ti panagpas ngay ni Sunshine. Saan ka di? Ha? Ay, nalipatan pa yan. Uwan ngagpaison niya. Insan, uray italaang. Sarong karam kumamat ni Sunshine. Amangan no dahi tati makagapo. Asaan ka ang makaturturog? Hello? Asino dahi doy? Hello? Manong Oliver? Siyak day toy. Ni Sunshine? Pasensya ka na. Si Kagayam. Barong amin ang number ti inaramat mo. Uwan, nagsukatak ngamin. Kumusta ka magtan? Ayos lata. Kastoy. Tuloy lata ti panagadal. Uray narigat. Kabaalam day ta. Uwan gayam. Imawagak. Taibagak kumakan ka pakibagam iti kasinsin mo. Nga daak ita dito ospital. Ha? Ano kaya't na ti umay sumarungkar. Kasta? O sige. Awagak ti kasinsin ko. Ibagakan ko na. Agyaman ako unay. Diyak namin makontak ti cellphone na. Kan uray ti messenger na. Di ka madanagan. Siyak ti makam mo. Sarungkaran nga ta ni Brando ni Sunshine. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetay witalawas anapaulwan. Angaw ni Gasat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, sakbay ti panagawid ni Sunshine ijay ili. Sinarungkaran ni Oliver daytoy. Nagkidaw ni Oliver iti pamakawan, gapu iti naramid ti kasinsin na. Kat imbaga namaten, akanayon kumangagan an na daytoy. Nakisinublian mat ni Brando, iti sigud akaayan ayat na. Iti kaada ni Sunshine iti ospital, tagpas ngayon daytoy. Inawagan na ni Oliver, tapno ipakaamuna kan ni Brando, ti kaada na iti ospital. Ita papagayam, denggan tituloy ti serye tayo italawas anapaulwan. Angaw ni Gasat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ne, Sunshine, si Kaman Gayam, pasensya kan Barumot ngamin to'y number ng inusar mo. Juan, nagsukatak ngamin. Kat, kumusta ka matan? Ayos laeng. Kastoy lata. Tuloy lata ti panagadal. Uray narigat. Kabaalam day ta. Juan gayam. Imawagak ta ibagak la kumagan ka. Apak ibagam iti kasinsin mo. Nga dak ita diti ospital. Ha? Ano kayat na ti umay? Kasta? O sige, tawagak ti kasinsin ko. Ibagakan ko na. Agyamanak ha. Diyak namin makontak ti cellphone na. Kan oray ti messenger na. Di ka madanagan. Siyak ti makam mo. Agyamanak manan, Oliver. Sige, Sunshine. Taibagak iti kasinsin ko. Oh, siga magyaminsan. Rabin, imay kapailang dito'y balay. Insan, adda napatag nga ibagakan ka. Anya dita? Imawag kanyak ni Sunshine.
Di nakakano ngamin makontak. Imblock ko ngamin. Apay ka di? Anda kano ita iji ospital. Anya? Uninsan. Apay. Nalipatam ka di. Nga ita ti expected abulan. Ken petsa ti panaganak na. Sikakit di matinsan. Saan mo't adag ita ti pampanunutak kat? Ken may sa? Saan kon nga ay ayatin ni Sunshine? Tapno laglagi pakpailaang data. Anya? Awan gayam. Amang ano nawaya ka ita? Tapay, insan. Tangdanan ka. Mapan ka ijay ili da itamot lang. Itulod mo ti kwarta nga aramaten na iti panagpas ngay na. Ken adadag iti ginatgatang ko idipay lang nga usar ti ubing. Anya? Diyak ngamin masango da kita bambanag. Adda na patag apag nami kini Rosie ita. Di ka madanagan. Saan mo't alibre ti aldaw mo? Tangdanan ka. Kunak man no inawagam ni Oliver, insan. Wan insan, idikalman pa'y laang. Ngam aging gaita, awan pa'y laang ni Brando, no da plano na nga umay. Awan at talaga day di alalaki. Kasla saan nga excited ang makakita iti anak yo. Wan nga rod. Ngam anya ngay, nagrigat mo't no ipilit ko nga ayatan na kami ti anak ko. No awan mo't at talaga ti panagayat na kanya. Umayla day jay ta makita na. Pagsasawa ka talaga. Awanan ba in alalaki? Awan pa'y panangisakit na kada kayo nga aginana? Ala, huson insan. Tinapatag kanya, kat naipas ngay konti anak ko. At dalatakan ko na no umay sumarungkar. Di agyaman nak. Ngam no awan, anya ngay nga ron. Dayta tijak kayat kan kano maminsan, insan. Nakasingsingpet ka ngamin unay. Ha? Sursuruam met ati agungat no maminsan, iti kasta saan da nga abuswan ti kinasingpet mo. Ay na, nagwapo mo tanda ito'y aka-anakak. Iso na laeng, tasan nga imay ti amana. Ayos lang kanyak, awan parikot. Tinapatagkat amuna nagpasngaya kon. Sa bagay awon gayam. Atoy, kwarta, ipapaitid ni Brando. Imbag lang usar nyo dito ospital. Kan para mo tan iti vitamins yo. Agyaman ako unay ha. Awan ang yaman na. Awon gayam. Kaano kayo ngay arumwar dito ospital? Inton bigat. Kasta ka di. Awan pa ka kumikumak ita. Gaputawan pa yung klase me. Kaduan kayo pa dito ospital. Imbag lang adda ka sinublat ni Melissa. Ngagbantay kan ka. Okay lang kadikan ka? Wen, okay lang. Awan parikot. Ketsapay la kuma. Tadi na paritan. Ay na, agyaman ak unay, Barok. Agyaman ak iti panang tulong mo kada Sunshine. Manipod iti ospital, aging gaan nakaawid na dito'y balay. Awan ang yaman na, nana. Wingayam, sa dino ti ayan ti kasinsin mo ita. Ken apay adiman lasim marungkar. Uray kumustaan nalakuma ti ubing. Kuha, nana. Makumikum lang amin. Iso asya kong timay. Kasta ka de. Pasensya kayo na, nana. Sana bale. Umay tumot lang dayjay. Ngam, saan pa'y siguro nga ita? Ngam, masigurado. Umay to. Agyaman ako na iti oras mo kada kami nga agina, Manong Oliver. Awan ang yaman na, Sunshine. Iso na laeng. Tanas kan nga agsubliak ita ijay syudad. O sige. No adda ka sa pulam. Umawag ka lang kanyak. Sa nabale. Available lak para kada kayo iti anak mo. Mababain akon kan ka. Sige. Kat
Agyaman akmanen, Manong Oliver. Unayin day nga insan mo. Huwan nga rod, Uncle. Jakman amo kan kuana. No apay akas di ti aramiden na. Siya konti mangibagbaga. Agbabawin to day jay iti udi na. Uncle, Di na pailay pa may sa ti oras na kadagiti aginana. Ay, maaramid na pailang mati agbabae ti awanan bain. Uncle, Maranaak kumaday di abrandaw tabagaak. Talaga akurang ti pamagbaga dagiti naganak na kenkwana. Imalalaunay iti inana asan nga agpampanunaw. anya? Anya ti kunam insan? Masigugmutan ni Rosie? Uwan insan, kinapudno na. 2 bulanan ti sikog na. Anya? Ay, unay kan insan. Kasano daytan? Parikot ko nga rod. Ibagbaga dagiti kakabsat na, ngagkalaysa kamin iti kabiitan na panawen. Kasano ti panagadal mo? No choice, insan. Sumardengak pa lang. Nasken ngagtrabahwak. Gapota maluglugi nga minan ti negosyo ni nanang. Iso abasitan ti kwartangit itadda kanyak. Anya? Mariribo ka na kati sitwasyon ko ita, insan. Kabalam dayta, insan. Inaramid mo. Iswarumbang nga mo mati aramidam. Oliver, agi na nakamot Kasla itay pa'y agbumpunag ka iti na to. Ay na. Ayos laeng. Si kagid dimat. Nakaskas tao man. Agtrab-trabaho ka iti Saturdays kan Sundays? Kan naku na di ante ni Sunshine nga umay ka pa iti malam dito no iti weekdays. Anya? Imbaga na daytakan ka? Katuan, amumutan di ante ni Sunshine. Maritis matlaan. Ha? Anya? Adan sakit di kaayan-ayat mo Nakaskas daaw nga ti kinagagat mo ita. Ha? Si kakid dimat. Mabalin la tamat nga gagat. Nga uray awan kayan ayat. Saan ya? Tapno makaurnong iti kwarta. Sa bagay matkiti Ngam no adaman kaayan-ayat mo. Maragsa ka na para kan ka. Anya? Agkalaysan da brando kan ti kaayan ayat na insan? Wan ka no, insan. Ti awanan bain a babaero. Talaga nga intulang nan ti kinababaero na. Kunamatla no gwapo na amin ang gwapo. Ha? Ay na insan, saan ka kumaamasak-sakitan gapuken ko na? Lipatang kitin. Insan? Awan serbiti lalaki akasken ko na. Amok akabaalam apadakkelan day ta anak mo asikalaang. Saan ka di? Wan insan. Anya ka lakit din na ya. Strong day ti kasinsin mo. Kunkunak matlangkit di. Amok matkat nga agusto kan ka di kasinsin na. Ha? At sino ti dakdakamatam? Sino kumapay ngay? Ni Oliver. Anya? Ay sus, di kan aging didi. Kasaan mo amadlaw? Ngamin, obvious insan. Ay na, anak ko. Di mon pampanunutan day dya lalaki. Nanang? Awan apulos tinasayat nga impay nakada kayo nga gina. No saan asakit tinakam. Iso adi ka kumamasaksaktan ita an amwam nga agkalaysadan iti kaayan-ayat na. Nanang, sa anak ang masaksaktan. Kinapudno na. Maragsakan para kan kuana. Ha? Maragsakan gaputan na sarakan na mutlaangan ti babae akap-kap na kan na. Ti babae ana ikarikan kuana. Awan ti rumbang apakapasakitak nanang.
No idi kat masaksakit anak. Idi laang dayjay. Nasaya at no kasta, anak ko. Patsyak, dumdan tumat laang tinapod nung ayat para kanya. Husto ka, anak ko. Ay, naangaw at talaga tigasat. Numaminsan, sumangbay ti ayat iti saan a husto a panawon. Ken iti saan a husto a tao. Ang mangnamnama ak anak ko, nga addan to napudno nga ayat adumtengken ka. Nupay naangaw tigasat. Hello, ading ko. Hello, Manong. Imawagak, tadamagag ko man o agawid ka ita dito'y probinsya. Ha? Adda ko maipagatang ko kan ka. Kasta ka di ading ko. Ang pasensya kan Diyak pa'y makaawid ita. Adda na patag-apapanak. Ha? Di ka madanagan. Intun umay alawas, ti panagawid ko dita. Kasta ka di? O sige, Manong, agan-anad ka nga rod. Agyaman na, ading ko. Agan-anad kayo dita kan ni Uncle. Okay kami lang iti anak ko, Manong Oliver. Awan parikot kada kami. Agyaman akmanan iti oras mo nga imay. Tapno sarungkaran na kami. Awan anyaman na. Kunakmanan kan ka. Basit laaba nagdayta para kanyak. Diyak amo no kasano ak makasubad iti kinaimbag mo kada kami nga agina. Diyak pulos ekspektaran ang maaramid mo kada kami ti kastoy. Iti laksid ti naramid ti kasinsin mo. Di mon panunutan dayjay. Kan may sa... Saan ko nga raramidin daytoy? Tapno ekspektara ka subadam to. Agyaman ak unay, Manong Oliver. Nakaanos ka unay kada kami nga agina. Oh, Sunshine. Apay ang nakaisum kalatan ang nakakita kada kami kan ni baby. Makaisa maklaan. Gaputadyak namnamaan, nga tikas kan kaabaro, kat amo na ti agawir iti ubing. Ha? Sika talaga. Tilay bagbagam. Nagsarming kaming tupay ka ni baby. Nakitak ti bagi ka. Kat bagay ko ti agbalin nga ama. No bilang laan. Ha? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas, anapaulwan. Anghaw, ni gasat. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, para iti radyo, ni Donabel Aran. Kinetim direksyon, ni Virgie Baclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ribotaso. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas, anapaulwan. Angaw, ni gasat. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Amom Sunshine, amin alalaki, kabalan dati agbalin nga ama. Ngamdag iti daduma nga ama, irresponsable. Ha? Isu ano bilang tagdato na kan ka. Sapay la kuma, tadi nakpaayan. Anya? Ay ayatan ka unay-unay. Jack iliba ka, nga di pa'y laeng. Nagayatakan kan. Isu na laeng. Taino na anak ti kasinsin ko ang nagdaton kan ka.
Kat isumot ang tinaklon mo. Oliver, Nangawa talaga ni Gasat. Datatiin mo na ang nagamam mo. Ngam ti kasinsin ko matinaklon mo. Ngam awanan day dyan kanyak. Tinapatag. Kat nuaklonan nak. Sapay la ko matadinak paayan, sunshine. kinapudno na. Jakmat ilibak, nga idi pay lang kat nakarik na akon iti ayat kan ka. Isu na laeng, tadi kamat na uray ang nagdaton kanyak. Pasensya ako man iti dayjay nga inaramid ko. Sunshine. Mabainak ita mga klon iti ayat mo. Gaputa sa anak kon akas iti sigod. Addan anak ko. Saan alapod na ita para kanyak? Tapno ayaten. Kan ipatag kayong agina. Iti kaano man. Saan ang nagbalin a parikot kanyak da ita? Sunshine. Ay na, maragsa ka nakparakan ka anak ko. Nasaya at matinaklon mo ni Oliver. Nanang, Awan ti makunakan ko ana. Gaputa makitak mat anasingpay. Ay, sapay lako mga rod. Tasaan akas iti kasinsin na. saan na mapasamak day tananang? Ngamin, sipod pay, amok nagduma day ti ugali. Isu na lang tani Brando ti imuna nagdaton kanyak. Ha? Awanan day jay nanang. Napalabasan day jay. Tinapatag ita kanyak, kat tilaangan anak mi. Ay na, ang haba naman ng hair ng pinsan ko. Sika talaga insan, tila ibagbagam. Ay na, kiniligak insan. Napanunod ko lang niya. Naangaw at talaga ni Gasat. Ha? Apay anak ko nam dayta insan. Una, gaputaag kasinsin da Brando ken Oliver. Ni Oliver ti imunaan amom. Ngam no apay ngamin aday di Brando a babaero ti inaklon mo. Kas itin ako namon, naangaw at talaga ni Gasat. Ngam, worth it mat ti panagangaw na. Gaputa kalpasan ti ado asaam iti napalabas. Adda ni Oliver anang ipaay itiragsak kada kami nga agina. Wow, kinikilig ako. Sikat talaga. Ala, umay kakit din niya kusina. Adain sa ganak ang merienda para kadata. Saan aday tak kilig, ti bagbagam dita. Ay na, maragsakan para kata kayo, Oliver. Agayan ayat kayo gayaman, iti gayam ko. Wan, Beverly. Jack ni namnama dayta ang mapasama. Ha? Naangaw mat ni Gasat anya. Di pay lang amin sika tinagbalin nga ama di anak na. Saan aday di Brando nga ari ti amin a babaero? Hay, una yan? Sika talaga. Katuray man saan asyak ti amana. Aramidak ti pagrubangak, kas amana. Uy, dagitaman. Malas man ni Sunshine iti damo nga ayat na. Swerte matitakan ka, Oliver. Apag iso, o madani matan ti panagturpos mo. O, di agkalay sa kayon to, matan. Ay na, manulangan na bulan ti urayan ka na kan, aggraduar kan. Wan nga rod, uncle. Makaisamak amang pampanunot, itirigat ko iti kalabas. Masuportarak lang ti panagadal ko. Kasta talaga kaanakan. Anyaman dagitirigat ang napasaram iti kalabas. Awan dagidayan, gaputa makita mon ti bunga na ita. Wan, uncle. Bulan lang ang ti urayan, makaturpos kan. Kalpasan na,
pulis kan tumatain. Sapay la ko mga rod, Uncle. No inangaw naktigasat, may papan kan ayat. Sapay la ko ma. Tadi nakangawon iti kinapulis ko. Sana mapasamak dayta ka anakan. Mamatak akabalam nga ipasa ti rumbeng nga ipasam. Awan imposible iti kasken ka, Oliver. Congratulations, manong ko. Proud ak unay para kan ka. Agyaman na kaading ko. Na kayo tinagbalin nga inspirasyon ko iti daytoy apa nagbaligi ka. Congratulations, Oliver. You made it. Sunshine? Oh, apay mas dao ka. Ato'y ti regalo para kan ka. Agyaman ako na Kunaklakit din, no saan ka ama ka umay. Sana mabalin sa anak nga umay, si Kakit Dimat. Importante dahito nga aldaw para kan ka. Isoon nagpasyudada. Agyaman atay may ka, Sunshine. Awan ang yaman na. Congrats manan, ha? Si kamat gamti masabat ko insan. Ngun insan. Dandan di ka na ilasin. Gaputa manumatan atawan asanta nagkitkita. Si kakit di mat insan. Siyaklat tamot ani Oliver akasinsin mo. Kumusta kan nga insan? Naimbag ka pa ita, sir pulis kan. Ha? Ayos la tamot insan. Mabalin mo la tamot nga ituloy ti panagadal mo insan. Nalakid di ta interesado ka. Saanin insan. Awanan ti panahon ko nga agadal. Pamilyado akon. Awan gayam. Kumusta kayo matan ka ni Sunshine? Damag ko aplano yun ti akalaysa. Uninsan. Kinapudno na. Plano mi. Kalpasan ti 2 bulan. Itigas ta. Makapag-graduar pa'y. Kaya tagkalaysa kami matan. Insan. Agyaman ako na ya. Agyaman ak, tanasingpat ka talaga. Sika talaga ti kagasat ni Sunshine. Saan kat asya? Maragsakan ak unay para kan ka, friend. Ha? Manulangan alawas, agturpos kamatan. Wan nga rod. Kasla kaano laang idada aki di probinsya nga agaw-awir iti anak ko. Kasta talaga. Awan imposible iti tao nga adarapap na iti biyag. Akaskan ka. Pudno day ta anak ko nam. Kan gapumat lang iti tulong ni Oliver. No saan nak atinulungan, tapno ituloy ko ti panagadal ko. Sa anak ko mamat ang makagraduar itatawan. Swerte ka talaga kan kuana. Ngamin, awan makunak ka ni Oliver. Congratulations, Sunshine. Congrats, Manang Shine. Ay na, agyaman ako unay kada kayo. At do'y ti regalo mi para kan ka, Manang. Ha? Ay na, thank you manan ha. Awan ang yaman na, Manang. Nakaragragsak kami unay para kan ka. We're so proud of you. Gusto ti kabsat ko. Proud kami para kan ka. Manmano ti inakas kan ka. Nga igidan na ti panagadal na. Kan ti panagbalin na nga ina. Oliver. Ala, gusto ti drama tayo. Nakababain. Ado pa iti tao. Ituloy tayong to ijay balay. Maminsan pa'y friend. Kablaawan ka manan. Agyaman ako unay friend. Kamaudyanan na. Nakagraduarak moten. Nalpas amin ang arigat ko iti panagadal ko. One friend. Manula ang abulan, makatay kay ti board exam. May sakan tumaten ama ko na amanursuro.
Ay, sapay la ko mata kasta, friend. Awan imposible iti kasken ka, sunshine. Amom insan, nakaragragsakak para ken ka. Insan, Nakaragragsakak ang makakitkita ken ka ita. Natungpal mo amin ang dagiti arapaap mo iti biyag. Manulaangan abulan. Agkalay sa kayo matan ken ni Oliver. uwan nga rod, insan. Kasla, nagbiit ti panawanan niya. Uwan nga rod. Anong husto laang tapno agkalay sa kayon. Kablaawan da kayo, Oliver kan Sunshine. Agyaman kami unay, Uncle. At yaman kami, Uncle. Sapay la kuma tamataginayon ti ragsak ti binukelyo a pamilya. Agyaman kami, Uncle. Ala, ragragsakin tayo daytoy ana isang sangayan nga aldaw para kada kayo. Ay, congratulations, anak ko. At yaman kami, Nanang. Agyaman kami, Nanang. Ay na, sapay la kumatag na yun tiragsak yung agasawa, anak ko. Kan ad-upay ti bendisyon adumteng kada kayo. Oh, insan. Apay nga itakalaang. Insan, Sapsapulan ka idi aldaw ti kalay sami. Ngamawan ka. pasensya ka insan. Sana kay may gaputan na laos ti bain ko. Mabainakan ka. Kang runaanan kini Sunshine. Sikakid di mat insan. Anya kumangay ti rumbang apagbainam. Awan rupa nga isarang ko kada kayo. Ha? Mabain na ka talaga, insan. Iso nga itahak lang may. Pasensya ka na. No itala nga itad ko ti regalok. At to'y ti regalok para kada kayo. Sika talaga insan. Ang mala, agyaman na ka. Kan insan, di mo kuman panunutan tinapalabas. Napalabas na jay. Panunutan talatan, nga iso tigasat tayo. Insan Oliver. Naangawa talaga ni gasat. Isong aklunan talatan, insan. Agtalin adlat ta kuma, tinasaya at kan naragsak, alinangan tayo. Anya nga, Sunshine. Nakasagana ka din para itilet mo. Uwan, nakasagana akon. Madandanagan nak.